ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯅꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ People of Manipur ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ series ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ Birbal Chingangbam founder of Taret Foods ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ Chak-Hao ꯒꯤ products internetꯇ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ excited ꯑꯣꯏꯕ feeling ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ and I have been waiting to understand, how the food product came into being. And today, the last episode for people of Manipur for 2020, we have Birbal. So welcome, Birbal. Hi everyone, and thank you Iche for giving me this platform. Aduga mayambusu ngasi aina share tawjagadarifa mayamsu adum nungaini haina khali. So agatari mayambusu. Dagi mayam pumnamak yengbiriba pumnamak na phajana phambiraga setup tawbiraga tabinaba prepare tawbiyu aduga akoigi ngasigi session si last haibadi 2020 gi aroiba oirakpanina aigi su yamna nungaiba aduga emotional oiba numitsu oi haiba tare ko aduna mayam pumnamak kadai-kadaidagi yengbirino haibadu koidana khanghanbirau aduga ngasigi special oina akoigi program si haudringaida aihak share amtang tawjarake akoina yengbiriba pumnamakna akoigi finding the voice na 1001 gratitude project of Manipur tawbasi adum khangbi re haina aihakna ningjai akoina dum matam khudingi share tawraga lakjabani aduga akoina 1001 gratitude project sida akoina tawjari si thagat wahai nungsi wahai si akoi mayam practice tawminasi haina akoina tawraga khudol macha ama semjabani semjaba khudol asida akoina Manipur gi product amamam hapchai akoina khudol sida akoigi finding the voice ki oiba art ki product ama journal adagi candles in a light signify tawba adugi handwritten words from me aduga Manipur gi oiba product si hapkachaba sida akoina ngasigi feature tawjariba Birbal gi Taret Foods tagi gula asisu akoi lokhachare aduna ngasigi akoigi yamna nungairaba session asida akoigi listener ahum khangkachagani listener ahum sida akoigi thagachari khudol si package amamam ngasigi chahi loirakpagi numit sida chahi anauba hobagi wish tawboina duga akoigi program asipu support tawbibagi damakta thagatpa oina akoina ngasigi listener sing na support tawbibagi pizagani aduna soidana comment tawbirau akoina 2020 da cover tawgiba episode mayamgi maraksida adomna karambana khwaidagi pamjai karamba interview na adomgi thamoida touch tawki karamba cover tawgibana pamjai haibadu akoi yamna tajaningi soidana haibirau Masi hairaga Birbal bu amukahna taramna okjari as usual akoigi program asi hawbada akoina ahanba angang oiringaidagi warisi amna tajaningba so let's start from the beginning. Okay. So I say Kairang Maning Laikai, Imphal East ki Kairang Maning Laikai the born and brought up Torapani. So class 10 class 12 fawadi adum sigi DAB public school haidna sigi Safam Bazar da the class 12 fawa tamjare marak sida adum memories mayam lay haibadi matamduda khangibaga hojikna khalisiga haibu si oirakani ntraga sigi lambi sida lakani haibududi matamduda just dream bhaw mangudi haitare mang bhaw mangudi so recently aina sum ningchangakpa just 1 week before mukta aina nahawai I say chess player so oirami chess player was just
ꯁꯨꯝ ꯅꯦꯠꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯇ ꯀꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯍꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒ ꯖꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6ꯀ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 9 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯥꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯐꯇꯔ 12 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ 12ꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯑꯜꯋꯥꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯂꯦ 2006 ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯇꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯜꯋꯥꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯕꯦꯆꯂꯔ ꯑꯣꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ BBM ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ 5 yearsꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃꯦꯟꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ TCS ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐꯤꯗꯦꯂꯤꯇꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯔꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯖꯁ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯑꯅꯗꯔ 1 year ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯣ ꯑꯗꯨ ꯖꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯚꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯩꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯅꯕꯣꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯐꯥꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯟꯐꯥꯗꯔꯅꯒ ꯄꯨꯕꯤꯗꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7-9 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯩꯅꯤꯛ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯀꯜꯒ ꯊꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5ꯇꯒꯤ 6ꯇ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯁꯣ ꯗꯦꯠ ꯋꯥꯁ ꯃꯥꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯩꯅꯤꯛꯇꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯩꯅꯤꯛꯇꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯆꯦꯁꯁꯤꯗ ꯖꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 9 10 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯠ ꯕꯥꯏ ꯁꯥꯏꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯂꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯆꯠꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯦ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯦꯁꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯁꯨ ꯆꯦꯁ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯜ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗꯨꯒ ꯑꯥꯐꯇꯔ 12 ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯕꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯋꯦꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯠꯁ ꯑꯥꯏ ꯗꯣꯟ ꯅꯣ ꯑꯥꯏ ꯃꯤꯟ ꯏꯠꯁ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯐꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯌꯔꯗ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯕꯤꯔꯕꯜ 2000 ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯏꯔꯥꯕꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯎꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ खितंग हो हाइबदि यामना सेम ताबदि दम ताय अदुगा खितंग नुंगाइतबा अमदि यावे दो Okay. तादबदि Okay, so what I'm going to do is I'm going to reconnect, but I want you to tell us nangi chess play tawbase sigi maramse henna khangingba ma phawe aduna national gi play tawri ka haibada adugi maramda amtang haibiyo aduga ai marakta ai reconnect tawzarak yani adu just aina horakibase satrang chess pamakibase class adum yamna nauringaidagi akoigi ꯁꯉꯥꯐꯝ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯞꯀ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯆꯦꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯦ ꯁꯉꯥꯐꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯐꯝꯃꯝꯃꯤ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯄꯅꯤꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯔꯥꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯁꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯁ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯒꯤ
professionally chatnaba kaina ojadaga moina tanabiraga adumaina haurakibani just mayam ahal lamanduga just bands amda sanarambadudagi so adumaina haurakibadagi just oja ama thengnare oja thengnabadagi tamna coaching piraga national level adagi state level adumaina makhan makhan torki aduga chess ki oina highest achievement haragadi North East ki telegraph chess na mu hekto North East katagi oiba school chess telegraph adu the fourth position no whole North East ki class under 10 class 10 fawagi aduna ai ki highest position hai tare chess aduga adum after 12th giti am kana continue to with adum graduation the focus piraga adum oina the tabada yamna nungai ko keno chess ki sanabagi haugalakpasa ai isana su adum pamjaba keno oiba hujik aigi voice se yarabra amtang confirm tawbirao aina tabadadi yare okay all right aduga aina su hujik se aigi ichanupi ga chess sanaba ko aduna angang oiringai da akoina brain activity to ga phamma ga hujik ki covid ki problems su lai panina indoor haitare indoor game gumba sanabada yamna nungai ba game amani aduga ngasai aina hangjakiba metric se kari year da pass tawbirapa metric se exact year it is how the exact year recoveries but around 2001 gumbo oiram do male aina pass torako se okay no problem aduga hanana akoina akoigi viewers sing se yamna young listener mayam su yawi ko aduna akoina angang oiringai da kari oi ningi habasi akoina change tawra I habasi aihagna su mayam da khanghaning baduga birbal na su share tawbire hana haugalakpada merchant navy gumba navy gi line da chatning ba adugumba chatning ba rom da phaurumaga su adum hongakpa yai haibaduni aduna ai isamaki oina su haugalakpa kanda akoigi babaga imaga si ojanina oja oina henna urakpado aduna oja oiningi haina angang oiringe yamna sanarame oja oibagi role se aduna akoina yenguba aduga akoigi lambida lakpaduna inspiration oiraga akoigi career si change tawba yai haibadugi example duni hayagna pizarisi aduga madugi mayamdu pamba oirakanda akoina food production se somlaka nomda khiba sigi wari amuk libi food production se hoi ngasai gi naval officer oiba pamba adu na mu just dream ama line ama oikre si aina food ki simadi adum pi ngai adum yaura abra haina khale ko just aina khanggalu daba just natragana conscious oiruduba adugumba oiram do mal habdi taisi adum food se just chaba khatagi wana tabako just thongba thakpa adaidi different recipe try to khotpa adum aina kitang chaurokpa habdi class 8 9 adaidagi chakse adum yumgi mayam chanaba chak haitarene asida nupina thong ngaiba gi type ta tawdo adu tawdabida aina sum samang matam sangagadi adum chak khasi thongdokpa haitare thongdokpa jida just normal hinjang di thongdaba kangsoi da oiragasu henta kangsoi kai tawraga adagi just makhan makhan adum akhoi normal chak sida normal hinjang sida ina different thongningba chugumagi recipe makhan try tawningba je adum anga oingai di yaure simadi apart from all those dreams duna si adum yaropachina adum graduation da su adum college tamingai da su akhoi chak chana chak mayam paminaba khotminaba da adum thongningba khotningba aduga adumaina sum torokpaje aina khangudaba food se adum pamdi pamaga sumba recipe try tawbasi pamaga sida line ama oina chatkani gaina ji yam kana khanjaludaba even graduation je yam honest oina hairabda aje kaino torame hotel management da Indian Institute of Hotel Management Kolkata da even try tawkhibau torame just hotel graduation BBM tawgi mahota but hoichu jamna career guidance da yamna hekta adu torgadi hotel management hairagadi amu matam dudadi pura it is a different world haitare hotel management torga career same ni ga haibasidi family da ju yamna kana ubuju ngamdre bas
ꯑꯩꯁꯨ ꯖꯁ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯀꯩꯀꯥꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯖꯁ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯇꯨꯗꯤ ꯖꯁ ꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗꯤ ꯈꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯨꯗꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯒ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯉꯥꯔꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯉꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯔꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯕꯦꯛ ꯏꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯌꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯒ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯒꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥꯔꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯏꯌꯔꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯉꯥꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ but some after graduation ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ food plus ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯈꯪꯉꯨꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯇ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯔꯗꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯂꯣꯟꯁꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯞ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯚꯦꯟꯆꯔꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯖꯁ ꯈꯔ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯟꯁ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯐꯤꯛꯁꯇ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤna so ꯑꯗꯨꯝ 5 years ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ 5 years 6 years ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ MNCꯗ ꯑꯃ ꯃꯈꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ so in the meantime ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯔꯤꯀቨꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯗꯦꯞ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯉꯥꯎꯗꯤ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯌꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯪꯗꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯂꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯦꯄꯔ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯅꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯒ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯒ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯗꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 1 year ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯗꯕꯜ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯗꯕꯜ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯤ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯕꯜ ꯁꯤꯐꯀ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯖꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯑꯦ ꯊꯕꯛꯄꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯋꯤꯀꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ 30 40 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯁ 1 yearꯗ ꯖꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯨꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ 1 year ꯈꯛꯇꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯨꯅꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯛꯄꯒ 2015 ꯑꯔꯂꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ 15ꯒꯤ ꯂꯦꯇꯔ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯨꯅꯦꯗ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯁꯦꯁꯇ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯨꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ 2016ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯕꯦꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁꯀꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗꯇꯒꯤ ꯐꯨꯗꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯥꯏꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯟꯊꯨꯖꯤꯌꯥꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯇꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ BBMꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏꯁꯤꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝꯅꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯟꯖꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ
na khangadaba hojik decision making time haiba tare ko hotel management pamaga asmasibu kana gadra kaina khanba miyoi na yengbiragadi masigi sida interest laiba isana interest lairagadi line to the changbada amuka hena enhance tawi haibati paujel duni hangna pijaningi si adagi marakta panbiki ko akoina mind sida kainoma tawningaga su marakta financially akoina madu piba ngamnabagidamagta thabak tawba gi panbiki masi mi ayamba adagi na adum masigumbasi adum masi gi scenario sida leramgadra haina khanjai haibadi thabaksi tawbada akoina paisa sigi oina tawba haibatare ko aduga paisa si phangaba matungda okay now I can survive aduga ai masi tauraroi aina pamba pot da changninge haibagi stage to laktri bhodi khangba haibatare ko adu ne batawbira ise birbal na adagi ngasagi masigi wakhanse lairagasu spice ki processing ki training chatlise sisu wakhanse da food related kenomdi tawge haina adum khallaga lakpa aduga exactly kari tawni dudi khangdriba matam sida chumeko mane che habdi manipur kari tawni habdu ai chalaga kari tawdo no habdu kaim khangba nanti but just spices ki makhan yamna lay haibagi idea du da just simadi tawthokraga chalagi aduga yumda tawrage haraga tholakpani aidi yumda kainoma food related tawgani aduga exactly aina tawdoisi kari magi ithil duda intuition duda follow tawrakpani magi apamba duda follow tawrakpani dagi ngasagi panbiki bada family ki babaga imaga dagi chinenau kaya laiba amutanga panbi koi family se baba mama hojik aduga khoi gi even grandfather grandmother hojik phau leiri aduga aigi ichino aina ahanni aigi makhada ina pa amaga janapi amaga lei I hojik 2018 da I got married so I have a 9-month-old boy also so so that's my family I mean it's a bit a big family but grandfather grandmother leibagi su nungai ba mayam lei hojik admire lei families yamna nungsi aduga aihakna masi panjara ise akoina thabak tawrakpa kanda imungi akoigi manipurgi akoigi background si the financial akoi se tolop chara kanda tolop sina mi gi singataba pu ruba leiraga su mi gi singataba adagi adugumbagi burden haigadra ko mayamna akoina mapan tholokpada aina masi birbal na palakpada ningsangakpani aihakna ahamba aigi career horakpase aihakse wipro da tawre thabakse wipro sina aigi first job ne aduga matam sida tolop se yamna phangba nate adoisu matam du da yamna yame aigi mitta aduga akoigi aise scooty macha amsu thawe ba matam sida scooty yam pikpa ada kain tikse aina stand over the yam lumbai ngonda aduna scooty sina ngonda yam chana bagi aina scooty se aina engineering gi final year da loan ga tawraga leigraga adugi scooty se he thawe aduga akoi baba se lai unaba da gas icha tolop chara banina du ka heraga matam du da di akoi se aina khangdaba akoi gi financial burdens akoi baba hoina mingonda gi pisa pusan ba akoi miyam thabi na ba gi pusan biramba aduga baba ibani se kinetic da chatla kanda mi gi puru ba pisa du pithokina ba aina muk credit card gi pisa se loktho akanda singhi bagi adugumba ningsangye birbal na wari siglirakpada haibadi akoi larik tamakanda marakta akoina pisa gi damakta tawbasi tawgadabani kaigino ka akoina masigi financially migi singdo khiba adugumbada adum mateng pangbani haina adugi thamjabani
aduga mayamna amuk akoina imanabi-singna moina adugi burden do leitabanina moigi tolopsina masagi khatangi oina sizinnabanina moi tolopsi ke haitare tungsanba ngambado aduga akoina tolopsina hek lakphau laktringaida magi masing ado thadoi ngai leiba aduna yamna nungsiba akoigi background ni adumnadi oiraga akoina willpower se leiradi adum kaino go through tawba ngami haibadani yamna nungsi ko aigi memory yamna nungsiba masu ningsing halle adagi manipur da tholaba matungda kamang tawre family na support tawrakra idi marak sida step as bombay daga thabak tawraga bangalore daga tawramakanda idi astu oge kain tholak pase imung na support tawrak do mante adai matangda adudi obviously ado tare haidi amana tha khodingi soidabida laktoini amajina just I never know haido tare ado aigi nungaiba amna hai yamna adu fatti hairagasu hetta is just family khara uiko dum amadi business kumba tawge haragadi pura enemy tawnaga khanba adumakti oigidi amadi aina decision lepabanina adum kitang or support tawraga yaningda support tawba haibada tare haibadi adu ba yamna fare haina khalle haibadi matamdagi mindset sida hojiksu dum lairi aba ama tawbajina yamna kanai adidi fixed salary lakbajina kanai haibajima even though adu lairagasu yaningda adum support tawraga laki aduga matamduda yamna nungaiba mana aigi mentor amasu korean dum hajarake marakta moina yam thuna family sida proof tawba ama change haibadi aise paisa yamna paiba adu yamna marang kaiba adu mak natragasu aigi sina aina tawri sida at least ai hingbadi ngamani natraga charadi helaroi natragana ai wankhalakhi gani haibagi proof ama lambi ima uhanbado adugi proof to mayam to na tawom change adu hek tawragadi family na believe tawrani aduga believe tawragadi lambi do chatpa laini haiba adu so once family na adum support tawragadi atai gidi amuk yam kanna su khanjalude haibadi just laikai du sudum yawe matam aina horakpada spices to horakhibanina beson jota ame besan ta ame adaidi besan takpujida as mumbai da like tawduna training ga tawraga saida besan yon leire gai adu aduna mu just family na tabani na yam kanna khanjaludre ko ado family do convince tawra matungdagi di convince tawba amdi changi just ai family na yadri haiduna karigi yadri no aina tawningi sina kari no aina si yawning chaningi sina karigi no haiba just communication ama explanation ama tawragadi sina aigi family dawna atai family so yani haiba budi natte but luckily aigi di somehow convince tawraga at least against the chatpidi chapi gidre adum support tawre adum yamna hek hawbaga khara lairaga adum yamna nungai madu share tawbibagi haibadi ngasai panbikibada haibibase akoigi society na dum haibiko idi asam panda thabak tawraga ma laaga kaina beswanta ga taw leire na idi maduna thabakni haina ubidabado akoina corporate world da sutai ga selaga chatpaduna hek thabakni haina ubiba madugi change porakpa adagi maduda mina hairagasu moina maduda judgment tawragasu birbal nungaitabadi phaurambasu yai phauragasu aigi vision do uba mi ataiduna nangi vision se khangoidoineba adoisu isana goal se set tawragadi isana ujabanina moina uba phangdabani ko aina khanto okanda khoina masida wakhan nungaitaba tawdaba khoina tawba thabak sida fachana focus tawrakanda aina uriba aigi end goal se masidi moi khangponte na haraga oina nokthok damaina adu natragadi sum pressure mayam duna adum thabak to tawba ngamaroi mani aduna akoina high achiever gi workshop ta ina su fachana adum akoi khana naina minaba kaino yamna nungaiba kaino topic ni kaigino ga mina haiba sida khoi chattaba akoi gi goal akoi gi vision akoi gi focus se aduda thamakanda moina adumaina judgment awbadu da nokthokpa ngambase
Eh, ma khang da tai ne kai na finding humor in stressful situation kai sa khoi myam khana min na ga nei na mi nai madu gi duni nga sai gi beson tak pagi wari du aduna myam na thabak ama tawrak pada khoi ning han na dana Birbal si huji hujik ai hak na high achiever mani hai nai na dum khanjai kai gi no hairaga nga sai gi goal se set tau ki badu mi na haiba ama na haiba du toina mak lan thokpa ngama kan da achieve tau ngam badu ne adagi hujiki mayam si try tau ba du taure duga Chak-Hao gi sida lakpa si masina kamaina la sise try tawai wari sisu haifet yauramage che hoi so aina spices tawre aduga khoi matamduda kari tawjike na khalakpa spices tawra processing gi spice processing gi kitang idea lakpanina khoina hairi bob haitare hairi bob se just aisu nga thokbada boira madu boira hauna chara kanda stuck ka saibado hainada ba haitare hainada buda adum hapti haptabudi yadaba ado haptaba yadabnina akhoi aina hairi bob powder hairaga hairibopse powder olagasu magi manamdi yamna loss oidabida hairibo powder se just ai hama product ni haitare so hairibo powder se aina just another 5-6 months kumba tawrame adoga hairibo powder tawrame adugidi spice mix haitare makan spice mix tawraga even awa fadigom ga se dry tawraga amu grind tawraga tawba haibdi awa fadigom se manipur da yam pamna banina makan adumaina 6 months 7 months kumbadi dum trial and error aduga market testing adumaina tawraga dum loi kire haitare so hairi boka thi base hairok tagi changaga hairi karung thel haibra kaino exact adumaina di haibani lamba mingdo aching matondane adudaga se ithanda chalaga aching matondada gari di thogatlaga hairi bob quite best hairi bob se aduda phangi gaini ithanda thogatlaga mina ga haini asnang aching maton chali lo phabi gi tare gaina ado aina kem khanjaludaba haitare phaba khotpa haidi aigidi hairi bob do phaba do phanga lore gaina ado adum anwaina 3-4 months kadi adum karung thelgi mi duga dil ga tawna ma hairi bob se bora daga lobi raga tawra mo yamna harawna ga treat tawbire so adudagi akhoi aina isaji dum phawkhre agriculture line or farmer ga relation leibagi nungai jaba haitare ne akhoi naga moigi potto just amani khakta leibuju nungai tawadu bulk taga leibiraga moigi Christmas ka lakpa jida Christmas nang na or moigi any function lakpa nang na khoi naga paisa ga pibiraga admaina deal tawagi nungai budo dum hairi bob tagi lakhre relation farmer ga leibagi relation ji nungai budo so hairi bob se tawraga market tam try tawraga sum business se haiba wani pamjaraga su market na accept tawdragadi adu sumu aigi jomu sidoini so aduduna phana nungsiraga su ahamba tawrakpa product ni ga hairaga su adum gradually lift tawrame aduga atawada wakhandi adum indigenously oiba sigi wakhandi da dum leiba mapandagi pot raw material pusalaga saba khotpagi di wakhandi dumadi so adum yarakidre adu major ingredients haitare Manipur dagi oinaba kaina dum khala hairi bo mathangda mo after 6-7 months lerga kaching bora khoigi kaching da phagdo kaching bora se mo aina imanaba mayam kaching da nahawai graduation ga tawri ngai da kaching bora se kaching gi imanaba sina ama bomber kauta haitare plastic ki achaw chaw ahum mari ga porak taini aduga adum hostel da lai ngai da adum mana kauta mari ngaga porak poda 1 month adum kaching bora se lotion ki adum sai ba so adugi idea adugi do khangning jang podigi mo kaching bora se mo yamna fazana pack ka tawraga sabana kaching gi khoigi kaching bora gi khwai hawba se kaithel macha haina manungda ama lei moida hawba bora sini khwai hawre se kaithel kaching bazar da phangmodo na to kaithel macha gi ima mayam si ga tawraga moida kaching bora se sahalaga kaching bora amuk pack tawraga kaching bora di am phana kuina tawrame so adu ana 1 year kumba around 2016 late 7 early 17 bawba kaching bora tawrame duga mo sidi just aina product ama haitare aina simadi yarani natraga simadi tawragi haiba product ma sum phangdana sum leibudo maybe aduda dum another 1 year di dum haugiba
aduga kari product ma haibadi son khangdaba ndo adumaina sum thiringa sida akoigi Kasing Bora sik khaga dum sale fajan torame aduga 90 days blockade ma Manipur da laikibdo aduda Kasing Bora gi raw material se phanglaktaba hojiki mangan changi aduga adu mayam changbodo phanglaktaba bora se lepkraba haibadi saba adidi natragana saba leptraga su yonba namaktraba haitare haidi price tu yam chanarakta badagi so adu matamdu da aina khalle oh sidi haibadi blockade tawraga smai tawraga raw material phangdraga mangagadi kari tawrani hairaga sum wakhanjida sum khanbadi horakpa aduga final tadringa si adu nongma akoina labuk haitare farm labuk ama yeng chapuda farmer moi kharaga sum wari watai sum sanarakpa sida chahause chahause matamda khoi jun tai chahause no panda demand yam lei manipuri chahause best ni aduni ka hairaga adum di tare aduga aduna yam kana di khanjalu da adu numitu da aina ga product ama yengbogi sorry kanal kita ngai te ko ada product ama yengbogi lairingai tu da jeke farmer du onaraga chahause bora yame magi se bora je thajalo na tharaga scheme gini kai gini haraga tharaga lobida na taraga laira bhai tare chahause oina chahau haisidi mo just even akhoi gi manipur da oiraga su usop kumba kai kumba chana ba natragana once in a while famung imung do oiraga su yamna toina chana ba pon ta ba aduna one thok ki white rice to na normal rice to na one thok ki haraga su dum phangda ba aduna mang ga ta bagi film da yofalappa adudagi di aina thum haiben khandare research to haibe hore aduga sangai festival ju dum timing du lakhiba ada sangai festival ji stall di hanga bun ko stall di hanga kari yondai no di laitra bhaibdi aigi spice ki ju khara toksala kum to kaching bora gi ju raw material bhaibdi 90 days blockade ki raw material laita bagi mangan phangdre na kaching bora haudre na adugi to du kari yondai no khangda bi ki ngasai gi chahau gi wari du jam tasalak ba hai tare marak sida adu mayam du gi coincidence du ga sangai festival da mo yonna baga lairakta bu du ga aina asidi yengage haraga chahau powder khara chahau chen khara lera powder tak the aduga just akoigi aigi first product se chahau se bujia ni bujia se kamaina sage ama akoigi handmade khutna ga kapaga sabe aba bujia ama lei bujia sana budu adu do bazar dagi lairure aduga aigi stock ama khak lairami matam du da maga tawraga ngasi hayeng sangai festival hayo ngasi ji pung ahum baw se dum sara leidoine chahau bujia se aduga adu saraga packet 100 muk thoe ibani na sabda aduga 100 muk thokbuda sangai festival da yoluro na pure aduga pung ahum dagi yolakpajina sangai festival re pung 3 nipan size ni yamna sekala ise tawadabu pung ahum da yoluraga pung taruk tadingai sida bujia se loithokra bai tare ne adu same condition je whole 10 days of sangai festival ja adamaina sum taw leira adudagi di just mind de click taw hai tare ne aha moment ka hai ga da oh simadi yarani ka hai ba do adudagi ne adu bujia se lakhri se so chahau gi line da lakhri se once bujia adu da dum aina oh sidi yarani mayam su pamnare adagi something new jo ba ko chahau bujia ka hai du da dum mayam je hairaga dum leiba adumaina black rice ki ni haibda adai mu black rice ki hojiki healthy benefits adu da kaina net mayam sum phaunarakpadagi oh sijimadi just manipur gi natana whole world potential hayeng aina 1 or 2 years ta ngamdraga su maybe another 5 years tadi soidina aina thokpa ngamni haibagi wakhalon da oh adu edi phare black rice da focus tawrage hairaga kaching bora adagi besan adagi aigi heribo powder everything loi drop tawraga only bujia asida 2017 late 18 17 sangai festival adudagi no focus tawba horakre bujia asida adumaina tawraga adum hujik bawda adum black rice ki field jida changsala yi haitare yamna nungai aihakna screen da pukhatchari Chak-Hao buzia sina ahanbani haibani masigi product si try tawbi ba akoigi viewer listener singna yaubiragadi soidana mahau kamain tawi haibadu taningi amutang share tawbirau akoi mayamda
adagi Birbal ai website sida product sing se adum haipet amtang utke ado Birbal na ising ninga gadi ising amtang lobiraga khanau ngai te da amtang tawbi soidana yengbiyu mayam Birbal na semaga leiraba product ni aduga Taret Chak-Hao gi product si huzik website sida bhujia leire adagi gula leire adagi Chak-Hao oina phangnaba phajana packaging tawraga leire adagi screen se pukhatlingai da koina ngasai aina ahanbadadi lauthokchakre ngasigi show sida yengbiriba listener gi damakta akoina thagachari khudol ahum ithokjagani masida akoina Chak-Hao gula si akoina lei pack tawdana leirabani ready da akoigi listener gi damakta khudol new year gi lakpasida ahum pithokjagani aduna adomna finding the voice ki show yengbibada karamba episode na nungai akoi kari improvement tawjaroge 2021 da haibadu soidana share tawbiraku akoina hujiki Chak-Hao gi product si da ai question hangning yamna lei adugi ahan laktringai sida panbiki ko hairibop ki aduga awa phadigom adagi different try tawbase hujikti madu tokpirabra hojikti completely stop tawkre just masi ai hangna hangjare asengbagidi hairibop ki powder se ai hak leina khangde ko ado aina khanbada masi lei haina khangdaba aigumba yam leiramgani aduga lei haina khangamagadi aidi yamna pamjaba pot ama oidoine ba ngasai gi Birbal na hairido nga ahawbagi ongbagi chabagi tawringai tu hairibop mak kanda akoida mahawdo madu yaudragadi magi mahaw leiroidaba aduna sumaina powder ama semmamni kaise akoina khangdabagine aduna aina khanbada masi marketing se akoina helagadi akoigi oibami mayamna su yamna pamnaba pot adum oigani aduga akoina mumi gi lamda introduce tawba yai masi nga gumba thongba khotpada akoigi manam maha hatpa aduga yamna akoida aromatic oiba flavor pi haibadu edi mayamna akoi manipur gi nga thongbase pizaba kandadi yamna hauna charineba adu karigino ida hairibop ki magi ingredient ki yamna important oiba yawidan aduna Birbalna Taret Foods chawkhalakpagi matungina amuka revive tawbirakani matam amada yai aina madu yamna pamjaba potni kangakanda cube oina dry oiraga leibasidi adum oina leiba aduga ngasagi hariba customer use haiba tareko maduni aduga ngasagi trial and error se akoina product ai samaksu product innovation department da leizabani information technology ki aduna trial and error se tawbasi entrepreneur amagi amna keno haitare masina fail oire ka hairaga koina nongaitana leithokta masidi kari tawba yai ngasagi Birbal na panbekibado blockade leira kandu da migi lamdudagi akoina keno kaching bora hawe hairaga su mangan kai ingredient du mapandagi pusalakpa potni aduga akoina puthoktrabanina madugi production du da so kaina hairaga mana mathang try tawrakpadu yamna tabada di nungairaga matamdudadi Birbal na khalamdoibadu haidi potse masimadi chanare he masimadi yonbada phajana hore kaina ho laurakanda amuk drop tawrakpa so I can understand what you must have gone through but I see that nangi product innovation masida fail haina di ai hairoi masi work out tawdradi then what is the other option ina dom the focus tawbado aduni ai hangna yamna pamjarisi adagi hujiki Chak-Hao si bujia si su ngasagi hairido sangai festival sida stall se leire kari pot yoni khangde aduga nungdang tumdana bujia sai kaina haibagi wari si tabada yamna nungsi aduga bujia si loira ba matangda
gulagi production na mo kamay na laki ba? Buja si chatlame aduga just another product line ama sum khalingai matam sida gula si dia muk aina 2018 19 da launch tawbane mamang chahi da hoi hana gula sabadi dum gula hai na just chahau gi gula si dum locally function gi kai gi adagi moi training ga taraga amani saba dum leire tawbadabu adudunadi mu market tadi puthokpadi waba aduga adu puthokke haragasu sitang market standard haibam su leibani ada magi shelf life kumba adumba mayam lerakpanina adum hanadi dum chahi just 1 year back kumba dum leirabazani gulasi mi amani na dum try toraga aduga aina zikki moi gula manufacturer siga sum hoi common mutual friend amadagi ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 2018ꯗ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯥꯔꯒ ꯈꯔ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯈꯔ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ mayamda mass market ta puthokpa yaba just manipur khatagi nataba at least maybe down the line indian market ta whole national market ta admaina puthokpa yaba gi wakhalon da leibanina aina wara subana ken da haitare ni canning je yam lu na khanaramba matamdu da hojik su lu di haibadi nate tawadabu sidagi mu aina sum ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯇꯣꯛꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯒꯨꯂꯥ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯌꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗꯗꯤ ꯒꯨꯂꯥ ꯏꯁ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗꯇꯗꯤ ꯒꯨꯂꯥꯁꯦ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯣ ꯒꯨꯂꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯖꯩꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯇꯧꯔꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯣ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯋꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯂꯥ ꯁꯥꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯒꯨꯂꯥꯁꯦ ꯒꯨꯂꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ 10 to 15 ꯂꯥꯛꯁꯇꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯀꯦꯟꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔꯒ ꯅꯞꯄ ꯀꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯖꯕꯗꯣ ꯑꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯄꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯔꯝꯅꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯁ ꯆꯃꯣꯠꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯄꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯔꯝꯅꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯍꯜꯗꯤꯔꯥꯝꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯄꯪꯅꯣꯞ ꯅꯣꯞꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ somehow ꯀꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯀꯦꯟ ꯈꯇꯪ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯦꯠ ꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔ ꯅꯞꯇꯕꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯦꯠ ꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯩꯔꯥ ꯐꯨꯗꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯀꯦꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯕꯨ ꯍꯪꯉꯗꯤ ꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯍꯪꯖꯜꯂꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩ ꯒꯨꯂꯥ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝꯒꯤꯗꯨꯗ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡ ꯅꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯦꯆꯤꯟꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣ ꯈꯣꯠꯆꯤꯟꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ 15 ꯂꯥꯛꯁꯇꯣ ꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯒꯨꯂꯥꯗꯤ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ somehow ꯋꯦ ꯑꯃ ꯊꯤꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝꯁꯤꯗ ꯍꯪꯉꯒ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯤꯡ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯨꯂꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯄꯨꯂꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ somehow ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 10 days before ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯗ 2019ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ
ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯅ ꯐ꯭ꯔꯟ ꯄꯦꯖꯇ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯒꯂꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁ ꯇꯤꯚꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯣꯡꯂꯤ 10,000 ꯈꯛꯇꯪ 10,000 ꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ 10,000ꯕꯨ ꯌꯧꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯨꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯗꯣ ꯁꯣ इवन कंप्लेन चाबा यावे हाबदी इसनो चाहाव गला तवे हारगा पीबा ngамद्रे खोद्रे अदुदा इवन डिस्ट्रीब्यूटर दगी कंप्लेन हाबदी अस दुकान याम ना कोई चाहिदा लोरे अदुबु मार्केट लॉस हाबदी अइना अदु कइगुम चाहाव गला जे पामनदगदि आ लॉस चतोइने अदुना अइना ह्यूज तबसु ngамदबा रिस्क नि 10,000 केन हाइरिसिसु ऑलमोस्ट यामी मने 10,000 केन जे चाहाव चाकौबगी निमिट मंगानी वालिङैदा दुम लोइखरे 6 days दा दुम 10,000 केन से लोइखरे हाइतारे अदुदगिदि सिमदि यारनी हारगा अइना हंदक चहिसु अमुक हंदक चहिसु 2 days 3 days before the around 16,000 17,000 केन्स मुक अदुम योनकी हंदकना अमुक यामना प्रिपेयर तहौद्रिसिसु कोविड लैबनिना जस्ट सिगी 20,000 केन प्रिपेयर तौबजि बाबो यामना डायलेमादा प्रिपेयर तौरिनि हाइबदि चाखौ लॉकडाउन तौरे खलो चाखौ वरनु हाइरो अदुदि चाखौ ददि गुलापुददि लोइ मांगदैनि अदुदुना एक्चुअल प्लान दि 30-40,000 मुक केन मुक तौसिराना तौरमबनि तौबददुबु रिस्क अमा यावबनिना याम तौरगुमसि हाइनरगा तौबने अदु लकीली चाखौरे मयाम चनरे अदुना चनरबनि 2-3 days ममांगदा अदुमसु लोइसनख्रे सो सिदा अइना जस्ट मार्केट अमा उरइसे हाइबदि मपानदगी गुलाब जामुन हाइबसि कंपलसरी ओइबनिना गुलाब ओइरो अमा ओइरो सिदा अदुम मी अतोपना ओइरसु चाहावगिदना अइना मु चाहावगी लाइन लैमे चाहावगी तौखरे मोइ मी अतोपसु दुम जस्ट नॉर्मल गुलाब जामुन ओइरगसु अदुम तौबा याय हाइतारेने नॉर्मल गुलाब जामुन दो हौजिकांदि मणिपुर ददि अखोइगी सपोर्ट तौबदि खरगा हेंगनरे जस्ट अइना सुम खंजबदा अइगी ओपिनियन ने जस्ट बिफोर 5 years 6 years ममांगदगी हजिना मु मणिपुर की पोटनी गा हायरगदि खितंग नुसीबा लैनिंगबा खितंग लुपा मंगा am tara am हेंजरगसु सो अदु लैरकपनिना अखोइ मणिपुर दगी दुम अनदर हल्दीराम गा मानबा product हाइतारेने गुला सिदा चाहावगी वाना तब another product ama just तौरगा सिदी huge market ने वसु मपानद चतखिबा पैसा मयामसे huge ने अदुना अदुमाइन तौबा यायना खले सो अदुगी आइडिया दुदा आइसु अदुम गुलाब जामुन जिमदि तौगिबनी प्लस मयामसु सपोर्ट तौनबा हाइदना अदुना I think maybe under 2-3 years the every corner gumba manipur da yauba ngamagadi param di manipur da economy da shape tawne khale aduga in turn sijina mu aina aigi farmer mayam moidagi hawla khotpada kaimta haibadi moida su nungai jaba haitare premium amada moida price ju pibi ngamba aduga somda su manipur da yari ngai akoi manung da paisa ju regulate circulate tawraga lehoba aduga aduga just dream di mapanda puthokpa aina hoji hoji honestly hai mapanda puthokpagi harende kitang tawri aina develop tawning khara yawbagi aduna R&D du loiragadi maybe next year gumbadadi Diwali gumbadadi mapanda at least Guwahati baudi khoi yawbagi target ne gulab jamuns at least Guwahati dang natte masi mafam India gi mafam oba oirasanu haina mangun pizeri aduga mayam akoigi public tasu nizari karigino hairaga ngasai Birbal na hairibado akoina finding the voice ki one of the goals akoina aina hojarakpa kanda akoise nungaitaba pauna thanbadu nungaiba pauna thalhansi haibani adu ngasigi episode sida madugi fulfillment madugi goal si achieve tawi successful oi haina ina khanjai karigino raga ngasai Birbal na panbikiba akoigi Manipur da laiba migi thamoise yamna chawba akoigi collaborative powers yamna chawba akoina mi amana thabak tawrakpa kanda thagatpa mi
leite kaina haibase yamna leiba ado akoina leiba sida focus tawragadi leiba mayam se urakadoi ni ngasai Birbal na haibado aigi can sida sticker na pakanda Chak-Hao gula kain tawbado ai kitang pamba wale dana print tawba pame do ai se madugi investment do leitraga su kamain tawse ke ai keno Maira food ki di leikre mangonda tang hange as mana yaratrasu at least I'll ask haibagi magi entrepreneur adagi innovative oiba idea do na ma hanga kanda yamna pukchen chawna iche talu subrana yes kaino tawsine haraga tawkiba adagi ngasagi launch tawrakpasida hairuba kholuba leitana mayamna share tawbikiba social media da press na cover tawbikiba ISTV Impact TV na cover tawrakanda sigumba product ama Manipur gine na thogle haina Birbal amadi magi team na puthokcharagasu aigine akoigi potni haina khanna masana tawkibadu masini akoina hena akoi mayam chawkhatna ba tawminaba gi keno sinjabasi adana yamna nungai pausi tabada aduga Manipur gi mafam da natana aina haizariba India gi mafam India da ge mo hendoga international market da su yobagi ngamba adugumba product line ni haina khanjage aduga ngasagi aina haizaribada akoina ningol chakoba khudingi rosagula tin se akoina hanadi Manipur ki mapandagi keno import tawribneba natra ada import tawribasi market sida magi keno mayamna madu yauragadi chakchaba loiraga du yaunariraga chanaribani ada hujikti akoigi own product se leibasina magi ngasagi employment change Birbal Taret Food ki team dang nataba adudagi agriculture department farmer da amug yaugidoini adagi so it's like all different level of people haiba tare ko masina touch tawbase yamna nungai tabada Taret Foods maming se kamain thon given masigi maramda maming se thon ringai da yam khalame makan aduda khanbuda just basic idea di roots tuma khangba aigi horokpham tuma khangba plus hayeng branding da laigadaba haitare just pronunciation tawbada sida just Manipur khatagi nataba India da tawrasu natraga atopa international tawragasu laigadaba word amadi oiba plus word to na aigi Manipur dagi horakpani haibagi sigi factor ani si khatang dani aina just khanjagi base laiba plus aigi roots to khangba so adi sida dum makhan tawrame haibadi word mayam thirame ado noma India isidagi call lai nang registration tawagi kainoma hairakpani aduda ngasi tahawda yaroi hairaga ai wakhanda di mayam lairaba aduga pare si jima thawdaladi hairaga thongi bani adudagi once thongragadi dum mingje dum phajabo edum lingi haitare adumaina togi Taret se okay aduga atai na kari choice oikiba matamduda nongin adaidi pafal kaina yam leirame hojikti kawre ani humdi kata ningsangi je ado Taret sida dum takraba aduga Taret sina muk yamna significant oiba number ama oibanina habidi just world ki khatana tana Manipur da su yamna number yam maru oiba yamna maru oiba number ama oibanina aduda dum aina yamna significant oibaduda sima mai khankibane Taret se yamna phajai akoina Taret salai akoigi adugumba significant oibasu leikiba aduga nasai 7 aina muksu translate tawba yare aduga Birbal gi video se stuck tawkhre aduna amtang rejoin tawbirau aduga Birbal na join tawringaida hujik amuk yare marakta amuk lepuba Lagi yang dito magna soidana comment tawbirau Taret ki food product si try tawbiragadi karamba na pambi feedback lebiragasu soidana haibirau haina haizake Birbal tabiri ko tari
ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯏꯆꯦꯒꯤ ꯆꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯔꯤꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯒꯨꯂꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1001 ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ 3 ꯄꯤꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯅꯦꯜ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟ ꯔꯤꯇꯟ ꯋꯔꯗꯁ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯔꯕꯜꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯔꯦꯠ ꯐꯨꯗꯅ ꯁꯥꯕ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯒꯨꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯕꯤꯔꯕꯜꯅ ꯂꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯤꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯇꯔꯦꯠ ꯐꯨꯗꯀꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯄꯤꯅꯕ not only within Manipur ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕꯗ गिफ्ट पीबदा अखोइना इंट्रोड्यूस तौबसी अखोइगी रेस्पॉन्सिबिलिटी नी हाइना खल्लगा अखोइ मणिपुर की प्रोडक्ट सपोर्ट तौमिनसी सपोर्ट तौरगदी मणिपुर की एंटरप्रेन्योर अमदी इनडायरेक्टली अखोइगी फार्मर अदगी मसीदा इकोनॉमी सी राइज तौरकनी हाइना है तमजगे मसीदा लेरे प्रोडक्ट सिंगसी तरेट की चखाओ मणिपुर ब्लैक राइस फजना पैकेजिंग से तौरे चखाओ खतंगी ओइना चेंग पाम्बिरगदी अदगी भुजिया सिना अहंबा दाहुदोखिबा केनो प्रोडक्ट तुनी यामना नुसिबा वारिनी संगाई फेस्टिवल की स्टॉल लेरगसु करी प्रोडक्ट फंगनी करी प्रोडक्ट थंगनी खंद्रिंगैदा केनो भुजिया सि सारकांदा थंखी हैबगी वारी तौबिखरे अदगी गुलागी वारी सि तौखरे हुजिक 2 years सुरे निंगो चाकोबगी ममांगदा पुथोकांदा पब्लिक ना यामना नुंसीना सपोर्ट तौबिरक्तना कनो आउट ऑफ स्टॉक ओइखिबगी वारी लेरे असिना ताकबदी अखोइगी मणिपुर द प्रोडक्ट सी पामी हाइना हाइबनी मखा तारकपदा बिरबलना हुजी हुजिकती मसिगी प्रोडक्ट सिंगसे मणिपुर दा ओइना हेना चटले हाइरेको अदो बिरबल की टीम मी कयामुक ओइबनो अदुगा मसिगी मरमदा कितंग हाइबियो अदुगा नसाइगी नेशनली फंगनबा गी दमक्ता इनिशिएटिव लई हाइबदु कितंग का शेयर तौबियो अदुगा अखोइगी लिसनर सिंग नसु मफम मफमदगी ताबीबा नीना मोइनसु कमाइन तौरकांदा हेल्प तौगनी हाइबदु खंगनबगी दमक्ता आइडियादो लैरगदि अखोइना अखोइगी सोमनाकंदा चेन लई मसिदैसिदा हप्सनसी काइन हाइबगी कोलैबोरेटिव कनो दु एनर्जी दु सागतमिनसी हाइना थमजगे अदुना उंतंग टीम अमदी मार्केट की मतंग दंतंग हाइबी अखोइ हुजिकसे फुल टाइम होइना 12 हाइतरे 12 स्टाफ अदुगा पार्ट टाइम होइना अराउंड 15 to 20 दी पार्ट टाइम होइना लई सिना जस्ट फैक्ट्री की पार्ट हाइतारे प्रोडक्शन की पार्ट अदुगा फार्मर्स के साइड लास्ट करेंट ईयर हुजिक ngasi फावबदा around 60 plus farmer directly connect tore aduga indirectly haibadi through farmer producer companies adedi mission organic moma manipur organic mission agency
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯑꯅꯗꯔ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯈꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯇꯤ 90% ꯋꯨꯃꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯣꯀꯁꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯔꯅꯔ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯕꯤꯔꯕꯜꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯇꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯥ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯈꯔ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1001 ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯂꯥꯏꯟ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯜ ꯑꯥꯔꯠꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ WhatsApp ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Facebook ꯅꯝꯕꯔꯗꯁꯨ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯁꯤꯗ ꯐꯪꯖꯕꯅꯤ ꯕꯤꯔꯕꯜꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯔꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯍꯣꯜ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ maybe within next year da cover tauba haitare by 2021 ki December pau the whole north east sima offline ki through the cover tauba online sina mo all India delivery se koi website se koi develop tauri kitang delivery all India delivery nungaina ba kitang delivery partner amagi through the partner tauraga all India delivery tauna ba tauri aduga adugi mathakta some major cities suppose Bangalore Delhi aduga Pune Bangalore ga Pune ga hojik MoMA gi through dagi moigi store amamam hangi aduda akhoi pot se product se phangba adum hore Bangalore ga Pune ga recently hangbani aduda akhoi product phangba horani aduga Delhi dasu whole kinatabida just area khara choose toraga aduda phanghanaba adumaina plan tauri offline gi through the si khatani hujiki plan da aduga Guwahati whole north east budi hana yohallani all India delivery within 2 to 3 months da all India delivery workout on almost loishale aduga fully developed website fully developed loira kanda all India delivery tawba horani adugi through the gidi anywhere in India khoi pot delivery tawba ngamani haina khale ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯐꯪꯐꯝꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯜꯐꯇꯨꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯇꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯉꯒꯅꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯕꯤꯔꯕꯜꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯨꯈꯠꯆꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯀꯃꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ So this is me haitare so just recently togibani so next just sisina mini ani dang lauke sida so ise left side ta lai rise ai product ne just how bujia ya laga lai rise matam spices ki matam haitare bujia gi chahau gi wana tabida ai gi dream se just plastic cham chamba transparent plastic amada mine ga tawraga just don ba khatam taba ai ki dream se whatever is the product
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯁꯣꯞ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯥꯟ ꯗꯨꯀꯥꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯁꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯜꯗꯤꯔꯥꯝꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯗ ꯌꯥꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯄꯨ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯣꯔ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯃꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯣꯁꯇꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯋꯥꯟꯁꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯌꯥꯜꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯋꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯇꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯣꯏꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯌꯥꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯣ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯃꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯋꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯀꯦꯛ ꯖꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯏꯐꯁꯨ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯥꯏꯅꯤꯁ ꯀꯦꯛ ꯑꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯅ ꯍꯣꯝ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯄꯤꯕ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯀꯨꯝꯕ ꯋꯦꯗꯤꯡꯁꯀꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯀꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯥꯏꯅꯤꯁ ꯀꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯍꯜꯂꯒ ꯀꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯛꯀꯤꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯠꯅꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯖꯁ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯀꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯁꯇ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ shotꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯁꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯅ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯞ 2018 ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ 29 ꯈꯟꯕꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞ 29 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ I am one of the beneficiaries so this is the receiving the check from the CM next ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯐꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯦꯠꯐꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯑꯞ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯖꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯐꯟꯁ ꯍꯥꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ 3%ꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ 4%ꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯁꯦꯟꯗꯣꯏꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯖꯁ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯂꯣꯟꯗꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯅꯦꯠꯐꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯦꯠꯐꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯐꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯦꯠꯐꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯟ ꯂꯩꯖꯩ ꯂꯣꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯇꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯇꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯪꯅꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ just few companies haitare manipur equity funding torokpa si mapangi so I am one of the beneficiaries equity funding gi through the netfina recently funding torokpani so october 2020 da early 2020 da tawgadaba funding ne tawgadabu covid na adu mayam laikibadagi october 2020 da moina first tranche haitarene adu funding bidharakpadagi akoina expansion tonaba haina tauri so moidagisi loan lawtragasu nangi business idea duna fajaragadi nataga nangi startup duna promising oiba scalable oiba adumba ma uragadi bank ta loan tanadragasu sugumba fund ama lay just nangi collateral laidragasu yare nangi idea duma proof tawbiro aduga nangi share do moida pikhraga equity funding oina madugumba gi through da su adum changba yai so in food processing sector I think I am one of the first beneficiary equity funding da loan nataba so sigi kanaba mana risk se just honor da khata nata loan gi di ngasi laurani matang thala singo hairani aduna paisa yamagadi mu cash flow yam laitaba company just startup da yam waba aduna equity funding sina mu adugi pressure do kitang laitabina sigi base masu mayam adum just startup mayam di khangan ningi
ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯆꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯒꯨꯂꯥ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯚꯔꯒꯤ ꯀꯚꯔꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ 2019ꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯐꯟꯗꯤꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯟ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯅ ꯇꯔꯦꯠꯀ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯧ ꯌꯩꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯣꯏꯗ 5,000 ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯗ 6,000-7,000 ꯆꯪꯉꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 5,000 ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ 1,000-2,000 ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗ 5,000 ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ 5,000ꯁꯦ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯧ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ 3ꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯃꯗꯤ ꯋꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯀꯩꯗ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯆꯦꯟꯗꯅ ꯄꯨꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯨꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯖꯁ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯏꯌꯔꯗ ꯍꯦꯛ ꯂꯧ ꯂꯤꯡꯕ ꯂꯧ ꯈꯣꯏꯕꯗꯒꯤꯅ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯂꯧ ꯌꯩꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ somehow around 10,000 to 15,000 per farmerꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯔꯃꯔ 60ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ 100ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯖꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯧ ꯂꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯏꯌꯔꯗ ꯐꯖꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯏꯆꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ 1 ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ 1ꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ 2 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ 2 ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯦꯠꯇ or any social mediaꯗ or anywhere ꯑꯩꯅ WhatsApp ꯑꯣꯏꯔꯣ anywhere ꯊꯥꯒꯠꯂꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ so this is my dream 2 product ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ so dream 2 ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ black rice ꯁꯦ ꯍꯦꯜꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯍꯦꯜꯗꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯨꯖꯤꯌꯥ or ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯖꯥꯃꯨꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯕꯨꯖꯤꯌꯥ or ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯖꯥꯃꯨꯟꯅ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗꯤ from once ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯖꯁ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯣꯔꯟ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯜꯛꯀ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯨ ꯏꯠ ꯃꯤꯜꯛꯀ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ so ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ no sugar ꯑꯗꯩꯗꯤ no additives nothing just plain black rice ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ minerals or antioxidant ꯀꯩꯀꯥ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯜꯗꯤꯗꯤ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦড ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ ꯗꯦꯂꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯁ ꯆꯦꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯦꯜꯗꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯂꯤ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯨꯝ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ 2 ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ 2ꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯦ R&D ꯇꯧꯕꯁꯦ R&D ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ R&Dꯗꯤ ꯖꯁ 2-3 months ꯈꯛꯇ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯁꯤꯟ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ 1.2 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 1.2 crore ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ 1.2 crore so this is ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯋꯦ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ US ꯇꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ somehow ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯣ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯋꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯁ 2 yearsꯇꯒꯤ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ 10 ꯑꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯜꯁꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯖꯁ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛꯇ ꯆꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯂꯣꯟꯆ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ
product launch the maybe May or June of 2021 the tado mali. So I think this is the I don't know about others. I thought I gidi am exciting way product ni I thought. Yeah, I am no, it's very exciting. Aina masigis pura unexpected product line oire ko aina thajarudaba aduga aina saidagi smile tawjari se yengbaday amna nungaiba akoina Chak-Hao flakes haisa akoina aigumba haiba tare ko yamna samna breakfast se milk and cereal da adum samba akoigumba adagi angangsingnasu yamna pamnaba mayamgꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ line ꯑꯣꯏꯅ flakes ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯇꯥꯕꯗ ꯊꯣꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ pre order ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ already breakfast ꯆꯥꯕꯗ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ own product ꯑꯗꯨꯒ healthyꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ try ꯇꯧꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯡꯕꯗ packagingꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ productꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ try ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ already ꯁꯤꯒꯤ price ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯇꯔꯦꯠꯇ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ own fatherꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ farming ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯄꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯁꯨ farming ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧ ꯌꯩꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ farmingꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯁꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯆꯥꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯀꯅꯣꯃꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯇꯨ ꯈꯛꯇꯪꯒ ꯅꯠꯇꯕ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯁꯦ 3-4 kind of product yamna expect tawjari Birbal-dagi aduga foreign sabasi yamnadi nungai matam chatkiba khanghaude tamdi khanghaudre khangaude aduna akoigi program asi loisinjanaba torage aduga mathangi segment da akoina thagachari sita chatringai da aina hangdaba Birbal na panningba especially Taret food ki maramda ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯒꯤ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯅꯕ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ Taret Foods di adum almost cover tawrabra haina khalle warise Okay. All right. Yeah, aduga mathang tarakpadasu akoina soidana amuk hanna karigino haraga ngasagi dream 1 dream 2 the lepa yadri Birbal yamna young oiba entrepreneur ni aduna hena product puthorakani aduna finding the voice ta amukka hanna sulakani haina aihagna thajai akoigi yengbiriba ngasigi listeners singda aihagna ahanbada lauthokjakiba ngasigi oina akoina Taret food celebrate tauba oina Taret food ki product se khangkatjaraga akoina akoigi listeners singda jahi loirakpagi jahi anauba hobagi kudol taujagani haibadu aihangna ngasaidagi comment si yengjabani comment sida Leitongbam ibungo macha Puspakanta Singh amadi NK Thokchong bu khangkatjarage aduga khangkatjariba ahumsina loibadi nate atai mayam yengbiribasu yamna nungsi mathang tarakpada soidana akoigi khudol asi adum piba lecture roi adum ngasigi oinadi akoina ahum asi
ꯗ ꯄꯤꯖꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯎꯒꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯨꯅ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯄꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯒꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯜꯍꯜꯂꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯊꯝꯈꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯕꯤꯔꯕꯜꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯏꯆꯦꯒꯤꯁꯦ individualꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯖꯁ ꯀꯥꯟꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯂꯥꯏꯐꯇꯨꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯃ ꯑꯩꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤꯗꯨꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯒ꯭ꯂꯣꯕal ꯂꯦꯚꯦꯜꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯖꯁ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯄꯔꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯆꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯔꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯄꯔꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯁꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯁꯥꯔꯛ ꯇꯦꯡꯛ ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯥꯔꯛ ꯇꯦꯡꯛꯗ ꯖꯠꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯖꯁ ꯍꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗꯨꯒꯕꯨꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯔꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯇꯨꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯖꯁ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯎꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯖꯁ ꯑꯩ 15 lakhs ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯆꯥꯛꯍꯥꯎꯒꯂꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯟꯗ ꯋꯦ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯔꯥꯏꯁ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯂꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯤꯁ ꯋꯦꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯀꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ 2016 ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯩꯔꯤꯕꯣꯞꯀ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯗꯤꯁ ꯖꯔꯅꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛꯃꯨꯛꯇꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯑꯐꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯅ ꯅꯪꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯕꯨꯗꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯦꯜꯁ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯗꯦꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯂꯦꯟ
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯨꯗ ꯋꯥꯏꯐꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯁꯦꯝ 1 to 2 years ꯈꯦꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯏꯌꯔꯗ ꯍꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2018ꯗ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯦꯞꯀ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞꯀꯤ ꯏꯀꯣꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞꯀꯤ ꯕꯤꯜꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯑꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯪ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯁꯨ Thank you so much for your nomination. Akoina akoigi any oirakpada akoigi personal space cha adagi Manipurgi oina chakhatnabagi taurakpada kana lei adagi globally akoina kari yengakanda akoigi kari inspiration leikhi haiba share tawbasi yamna maru oi haina aihakna khanjai karigino hairaga akoigi background si conflict na chaurakpa asawbana thallaba leitaba lairabana thanba masi mayam sina leptaba akoigi goal and achievement si phangba ngambada inspiration phangba mi adagi nangna tawriduda thazabiba du yauragadi ngasagi haigrido Birbal na imung manunggi mi duna matamduda mana tawrisibu thabakka thadoga laisibu haibadi kitang khanjanaba tawrasu maisa wakhanamada tawjarini haina inkhatpiba adagi idea lakpada ngasagi Manipurgi level da thagat pirakpa ningoina panjarabada Roshni Kumar Yambemna entrepreneur gi oiba knowledge pibirakpa Birbal da natana Manipurgi mi atai da sumaina tawrakanda akoisi chakhatpa haibadu oirakadoini maduda focus tawminasi haina aina 1001 thagatjari hairiba project asi tawbani project se akoina mi thagatpasi na sutaragadi mongonda aina tawrido mongonda kanai ko haina hairaga amukasu nungaiba phawhanba mi thagatlibaduda nataba akoina harauhalise akoi isagi oina akoina thagatpagi practice se tawradi akoigi personal growth se yamna hinkatli haibase science na proof tawrabani university mayamna study tawrakanda gratitude leiba mi amaga gratitude practice tawdaba mi amagi mind anigi level se kamain tawi kain hairaga study yamna leirabani soidana yankhatpiyu masigi thazabasita aihakna Manipurda akoina yamna nungaitana leibase leibagi maramsu lei aduga kauroidabani kaudana akoina nungaitana phamaga leitaba aduduna fuel oirakanda akois tawba ngami masigi maraksida haina chongthokpadu ngambasi gratitude sine yamna important role ama play tawi haina tawjaba project ni masigi damakta Birbal na ngasi thagat pirakpa mi mayam si tabada yamna nungai Birbalgi thamoidagi tholakpani haibadu aihakna feel tawjai akoigi yingbiriba pumnamaknasu gratitude practice tawbiyu akoi mayamna karinoma pamba karinoma inspire tawrakpa kananomna thabak tawrakpa kanda pamagadi share tawraga akoi mayam si nungsinaba bonding adu hena henkatpa purakminasi haina thamjage matang asida aihak akoigi listeners singi comment lokhatjaraga interaction tawminasi Maibam Vaneshwarina ibirai kurum jari iche amasung Birbalbu haina ibirai Konika Laurembamna ibirai Birbal Chingangbam haina ibirai thumbs up utlaga sagi sound yagidabagi comment sing si ai kanjarage Badal elangbamna su hi Birbal haina love sign ibirai yengbiri
Ji Yumnamna, all the best haina ibirai. Loitongbam Ibungo Machana ibirai. Good evening, watching from Sega Road, Imphal. Thanks for this motivational program. Haina ibirai. Loitongbam Ibungo Macha Singasi Akoigi Kudol Gita Kankacharaba listener ni. Thank you so much. Akoigi episode Kuding Makta. Loitongbam Ibungo Machagi comments akoina toina dum ujai yamna akoigi program bu support tawbibagi damakta yengbibagi damakta yamna thagachari aduga last akoi ngarangi Saturday gi show da yamna phajaba poem amasu ibiraga share tawbirakanda akoi mayamda icha langlen haina yamna nungsiba poem amasu share tawbirakre madugi damakta hanna thagachari Matangda Lokachari Puspakanta Singh. Good evening from Kwakatel Bazaar. Wishing to all the viewers and especially Monica and her team to continue the live talk show. Happy New Year, Haina. Habirai 100 star ama suthabirai madugi damakta yamna thagachari da Puspakanta bu yankhatpiyu akoigi last week ki people of Manipur da Puspakanta Singh gi wari akoigi Manipur gi thallaba drug chabagi problem asida ma masamak na drug charamakanda tokibagi wari aduga rehab center hangakanda kamaina akoigi Manipur gi drug asi muthatlasige haibagi wari si akoi sanakre yengbiribana tab bi dragadi soidana yankhatpiyu akoigi show gi series da aduga Manipur gi problem oiriba drug asi muthat na bagi damakta koi maya mai onsan minasi haina haizage matang da lokachari NK Thokchomgi very nice long live finding the voices just I'm watching from Lakipur Kasar Assam haina ibirai NK Thokchomsu koigi show mayam da mamang da su adum tabi bagi akoi comment pajakre ngasigi khudol gi sida akoi gi khudol macha matang thajarake Assam da phangnana bagi damakta mathangi chahi da su soidana adum continue tawraga yengbiyu hain haizage Sanju Thangjamna ibirai ngasigi viewer akoi mayam gi pura family asi tille haina khanjai akoi mayam yamna nungai ngasigi last live show sida this program is very inspiring and very innovative haina ibirai engo ke ada nungai ram na khoi ngasigi chahi loirak pasida how gi product kasi akoi mayam matam amada akoina dukan da chatlakanda achapot leibada haldiram thalanbada hujikti packets yam machugada phajarakanda Chak-Hao gi bujia leire aduna mayamna angangi achapot leibibada haldiram gi amaga Chak-Hao gi Taret ki product leiba maira gi leiba oiradi akoi gi product soidana choose tawbiyu photo nambiyu thagat pirao akoi myam social media se akoi thalalasi product si leibase akoi na khanghanba ma khangi ngasai gi akoina product khangdabada akoina leiramakanda chatre haina khallaga ngasagi heribo powder do powder thoma bane bado amuk chatre na adu thingjangre aduna akoina masi lei haina khallaga akoisina market oidoini akoina madu pami haragadi produce tawra iba company mayam sina tawbirakani aduna akoi mayam khut samnarakanda akoigi product si akoigi lamda natana ataigi lamda su chananaba moigi dukanda yalunaba adumaina khanminasi haina thamjage Sintha Laishramna ibirai yaifare haina ibirai maibam Vaneshwarina ibirai makhatana masigi product asi ichena 2018 gi ningol chakaubada purak padagi khangba horakhi I think asagi gulasi launch tawba 2018 gi ahamba hobado adudai Vinigi chechena purakhi haibani laibak phaba
Vinigi checheni kayginoga ningon khara madi saudabani masida phanghodabagi aduna Birbal gi team na mayam saudana ba production si hen tawrakpa oisanu ahaina thamjage irabanta achum moirang chana ibirai yamna hawi chema bujia charaba mi akoigi listener ni irabanta na share tawbirai si bujia se aisi khangamde aduga hujiki ahanba product ne habse khangamde khangba product se aduga taret ki oina gula se na ina ahanba raina khanba adu bujia se na ahanba oirame ko Guneshwari yankomna su ibirai yamna hawi hainingi haina ibirai mayam taste tawbirakanda already comment pibirakpani yamna tabada nungai Vinina makata na ibirai heri bob ki powder di mayamna pamnagani khali tu verbal singa ta revive tawbirao aduga packaging ga fazan toraga kamaina sizinabano hairadi aina hai manipur gi tang nataba tai mapan gi mina soidana paungani Sanju Thangjamna Ibirai, where is the origin of Chak-Hao? Heard it came from China. Am I right? Birbal na Chak-Hao gi research to basida kari madugi maramda additionally khangbi ate amtang share tawbi. origin gi matang di yam kanna di simakni haibadumadi aina haibadi ngamdre but akoigi oina di poireiton haiba variety do adu akoigi poireiton ningthau ma palami hai mana lam amadagi porakhibani hai aduga maina tawgibadagi poireiton hairaga chahau poireiton hairaga maina tawgi wari su lei exact origin to di akoina su haibadi ngamdre but China da chu adum forbidden rice hairaga adum yamna kuiba mangdagi leirami haini di hai Masigi si akoi ahan lamanda hangaga soidana masi khangmin si Chak-Hao gi product si lae aduga manam si akoina ngasagi Birbal na haibado akoina Chak-Hao si sabadu usopkumbada chaba nattana yamna toina chaba oidaba akoigi daily da adu hujikti akoigi daily life da product ama oina oirakanda hena sizinaba ngamba gi kena opportunity do lae aduna khangmin si Debendra Singhna ibirai tabada yamna nungai jai matung taba dasu tung koina puthokpa oiba ngambiyu haina manggon bibirai Vinina Makatana ibirai I see Taret products are very good standard and it is compatible with the global market haina ibirai global gi market si adum akoina try tau bagi initiative si Manipur gi oiba product ta adum global compatible oiba adum phangani haina khali ai isa si US da leizera kanda Asian market si da chatpada product singse kesu made in USA na teba mafam da ki lai bani for example akoigi soibum gi product US da yamna phangi US made in USA haina kesu thade aduna Manipur gi da leiriba indigenous oiba production se globally mafam da adum masi market space legani aduna akoigi entrepreneur mayamna tawbirakpasi ahanbada Manipur adagi India da yauragasu global si adumai hangna target tawjahani Nice to see a good collaboration of new entrepreneur haina ibirai makhatana Vinina Ingocha Thongramna ibirai very good job haina ibirai Lenin Elangbamna ibirai good initiation haina ibirai Kusarat Sanana ibirai kurumjari madam haina ibirai Roshan Thokchomna ibirai support all product of Taret Foods haina ibirai Kusarat Sanana Makatana taba yamna nungai yengo kaya nungai grabno akoy mayamse ka hairaga ngasagi puthokriba po puthorani haibada yamna aingonda harauba ma po hojik US ki food chain gi da chalaga pura aisle lamane lairise cornflakes ki different
Madudai Taret Chak-Hao gi gada lairamadi aina sat lauraga ha. Adugi matam soidana lakani flakesy matam yamna soidana lakini lakini aduga akhoi mayamna mafam da laiba mayamsina ngasagi collaborations power of collaboration se lairagadi akhoi vision se adum thungani haina khali akhoi na migi potsi chabada hawine in hairise moina introduce tawrakpagi neba. So it is now time for all of us to introduce our product to people. Aduna ayamba matamda ayakna gift pibase Manipur gi product adum pisay masigi product pibasina akoigi way of introduction ni aduga mayamna si amna appreciate tawi akoigi chabagi food product ta natana atagi product piba kanda pibu oiro and piba kanda it is a icebreaker conversation the start away oh si karino si kamaina harino adu taurino adugi wari du sarak pakanda we are all helping to get Manipur in the map somehow or other. Tuka koina food plays a very important role natra koigi una bakanda wari khatana yade chaba yaudradi chaba da havradi wari tu nungaire natra. Okay. Aina masi pakrabra kugen akoi jam gisi all the best to both finding the voices and Taret Foods. Vinina yamna nungaiba question nama hangai. It's really nice to hear that 90% employee is women. And I salute you for that. But I'm curious to know why did you choose to provide employment to women and not men? Hope you won't mind my question. Adagi makata na Sanjuna amukasu haibirai. I too am curious to know the question asked by my Baneshwari. Masi amtang kumbi. sise hoi sida aina thawaina khanba duna makhala mo oigre ko just akhoi gi su or aduga ai company ki su akhoi da khanjari se hoi nupa haisdi amo naturally lakpa akhoi da tabak toge lakpa se nupi na su hele number 1 aduga number 2 da akhoi da lai myam se adambana kai haini yamna nungaiba nataba haitare ni ko aduga just nupaga nupiga managadabani aduni hairaga nupigi na mu pesa tanfam se option se nupagi ni yamna laibagi monga chatpa nupagi na mu chathokpa jaga amada daidi anywhere amada chatlaga thabak shuru boysu ama boysu option mayama laibagi mong toba do nupigi na mu especially mau haitare ne ai gise anamana su mau ngatani mau hairaga di mu kitang da natre yamna conservative oiraga yamna close oiba adumaya tawbi type ta tawrako aduna anakpa thirakpa adagi tabak ta kitang comfortable oiba thirakpa aduga yamna nupa dawna lapna chatpa khotpa adugi su kudong chada mayama lei mau gise adai ayuki chak thongmaga lakpa adai nungthingi amu chak haibadi imungi tabak tawbu nangna bu hankiba adugumba condition mayama adug mayamdo yenga aina plus masagi income haidi mana imungdo thakpa ngambagi level do bak aina piba ngamdragasu at least magi machagi tuition fee khara do borasu adagi magi chakubagi pot leibada masagi pesadagi puthokjaraga man maning tamna leija borasu adamaina adugumagi mayamdo urakpasida aina nupi da anam boina focus pi bani aduga si both ways ne naturally nupi na so na balakpa aduga akhoi na su adugi side tuma ugi bai tare sida positive negative bodi le ramba yai ko aduga akhoi gi side gi ubasidi hojiki masagi kaisa khara dang paijaraga su hoi ai gi nupa ni tawbadabu ana close or ai gi nupa oijaraga su just aina learn tawbada nuti gi pa
ꯆꯥꯝ ꯄꯤꯌꯨ ꯆꯅꯤ ꯄꯤꯌꯨ ꯆꯍꯨꯝ ꯄꯤꯌꯨ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗ 3,000 ꯀꯩ ꯑꯃ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯪꯖꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯨ ꯎꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯐꯤ ꯁꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯈꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯖꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯣꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯒꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯨꯖꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯁꯤꯟꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯒꯨꯂꯥꯞ ꯖꯥꯃꯨꯟ ꯄꯦꯛꯀꯤꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 1 day 2 dayꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯄꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯖꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯕꯗ ꯕꯤꯔꯕꯜꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ empowerment financial independence yamna important oi haina hujiki point mayam haibasida haibasi ai yamna thagachei ai isana su yamna yajaningba word ni nupina empowerment hen ba haibase pesada su lei haibasi masi proven ni masai birbal na panbikre imagi pot ama leige babagi pot ama leige aigi tamogi pot ama leige aigi ipwagi pot ama leige haiba kanda nupa da ni ba haibase word si use to but the ni ba haina haiba da situation khara da di adum chungadra haina khali karigino haraga masigi situation khara da di nupa sina tathi na harakpasu yaudaba nate natra the nupisina magi yamasu yamdrasu magi pisa khara lejaragadi mana empowered oina mana piningba katningba magi mapi mata setningba oiragasu setpa ngamni aduduna yamna tolop chawdaba oiragasu kitang mateng pang nadi haina khalli haibani aduna birbalgi wakhanlonsi aihakna yamna thagatli aduga akoigi maraibak phaba nidaba imung su yamna leite haijaba natte adubu akoina uba kanda niba manba dagi for example kaino mapanda chatla kanda nupasina di chaminaba thakminaba sida bill se pirabanina nupisina mana chaningbado hek haiba ngamdaba adugumba sisu aina udaba natte adum ujai adum masana magi lejaragadi ai masi Chak-Haogi bujia si tangninge haraga ai nupadu da hangdrasu sise paketo manga kida oina satlauna order toba ngam natra aduna yamna thagachari nupi samas ki damakta khanbibagi aduga ngasagi birbal na haibada nupi na su hena lak haina haibani thabaki employment si maduna takpadi akoigi manipur gi society da nupi sing sisu magi financial independence imungi chak thongba angangi kai tauba gi marak tu da ai tawdaba yade haina khalla kan thoklai haibani aduna birbal gi team bu su yamna thagachari aduga yamna
machinery singsi nupana pairamba da masi di nupagi thabakni kan haina leiram do masi nupina dum tauba haure haina haibagi pausi su tambi bagi yamna nungai masida nupana gi na la akga aisu Birbal gi Taret Foods da ai employ taubiyu hairaga Birbal na no haini haiben natte magi experience ta nupi mayamna hena lakpa aduga Birbal na su nupi empowerment gi damakta contribute taubasi nungai haina haibadu share taubibani yamna nungai ko masigi wari sitabada duga koigi program asi loisinjanaba tawjarage comment last ki amani si thuna pathok charake Vinina Nasagi, I would love to try the black rice flakes. I would love to be there for the launch program. I would like to pre-order this black rice flakes. Ay nahibirai amna Nasagi flakes ay na hek tabaday amna excited oiba product ni masi so idana amna chatkani haina ay hak na thajay. Aduga angangsing na su amna pamba oira sanu haina ayna aigi koksida mangol ni zeri kaiginoga koina flakes haira kan angang na yamna pambo iraga Chak-Hao gi mahau si makoina pambi ragadi yamna hit oiba product ama oigani haina kanjay Jinis lies na emojis mayam thabira I happy new year haina thabira I lekhajit laishram na thabira I yamna nungai Taret Foods Pvt Tauru khuding chakhatpa oibiyu Chak-Hao buzia chazare yamna hawi Chak-Hao gula yamna chaningi chadari Madam Monica yamna thagachari for good platform of sharing knowledge haina ibirei Jaya angom chana ibirei Taret Food Pvt Limited ki product singsi yamna mahau leiba product ngaktani aduga mayam su mahau yengbiyu mayamna yamna pamnaba ama oina su khali hojik lei ribasi dagi hena chakhatpa mai pakpa oirasanu haina comment asi lokhacharaga akoigi interaction session asi loisinjarage aduga akoigi yengbiriba listeners singna adongi dukan adongi food chain any leibiraga di product singsi support taubiyu aduga slowly akoina import taubasigi darkar leira roidoine akoigi own product mayam sina market sida thallagadi haina hizage matang asida akoigi program asi loisinjarage yengbiriba pumnamakpu chahi aroibagi sida akoi mayam reflect taurakanda chahi 2020 si kamaina haukhre kari achieve tauki akoigi personal growth ta kamaina chokhatli adagi akoina ai isasida change tauraga karamba kari afaba porakani habadi phattaba akoigi toxic behavior gumba leiragati masi change tauge haina khanbagi adugumba reflective mode ta loisanminasi aduga 2021 sida yamna ngasagi Birbal na dream 1 dream 2 and hairisi yamna aiga chana jaba high achiever goal setting taubada aigi masi set tauba goal ni haina khalla kanda aduda action puthoaga tauminaba oisanu haina thamjage Birbal gi connection si tatkre amuktang loidi loisalabani akoigi se aduga baga loisanminabadi pambani aduna minute amatanga ai hak ngaizakige aduna adomna handaki chahi asi da kamaina kari tauki habadu matam kitang kathokpiraga quiet time oina reflect taubiyu aduga akoigi personal growth se aisi yamna saugallagadi sauganbasi kamaina phadasige natragana akoigi manipur gi yamna society da kano affect tauriba addiction si da drug oiba yai alcohol oiba yai social media oibisu yai ko any addiction leiragadi masi kamaina ai thaptok sige haina personal growth ki goal ama set taubiba
adagi isana isabu nurture taubiba nungaitaba wakhan nungaitaba adagi adugumba leibiragadi nurture taubiba mi si kanano aigi ngasai Birbal na haibikiba koi gi thagatpada koi imung manungna aina tauba thabaksida nurture taubiragadi soidana koi gi akoina pamba potto aduda thungba ngamba adugumba mi mayam gi manakta leiminaba aduga yamna sidhaba yamna adugumba toxic behavior oiba gi marakta leiragadi aduduna henjalaga akoise boundary kairakpagumba oiba haiba tareko aduna 2020 si covid leibana yamna akoida different experience amadi oikre adumnadi oiraga masigi covid ki manung sida akoi adum hingba ngamna leiri aduna 2021 si yam phazana akoi mayam amuk nauna haurakan kari kari goal set tausige haina khallaga hauminnasi haina haizage Birbal su lakpire akoigi program asi loisinjanaba sinjari Birbal na last oina message amtang pibiyo aina haijaningbase just maru oina Manipurgi oinadi mayamda support taubiyu aduga local products in sida Taret ki wa khakta datana any local products in support taubiyu haibasima mayamda haijage aduga maru oina naha sing hai tare hojaki sigi entrepreneurship ki line sigi line se kitang will power ma lairagadi yamna luba thabak nate aduga sida just normally mayamna khanaba hai tare de special like ai nutala ma pai dari tara pai dari business hobi aroi adu reason mayama traditionally adum khanabagi aduga number 1 hurdle hai tare ne number 1 hurdle je khoi pesa like aduna business tobi aroi habagi adugana sigi entrepreneurship line changba aroi habagi wakhalon nama laibase sijima thadok piba kaigino ti just aina haujarakri se aina matamdo thabak mayam tawri na saibdi habi haijakre tawbadabu thabak saving tawba mayam anamana adudi aina haijakeba loan kaida singba khotpa da loi losangrabani so aina si changakku matamdudi just aigi grinding machine ama khak lai around 15-20,000 pi boiramni adudagi horakibani aduga adudagi horaga adudagi aigi paisa natabida once aina masak tokpa kainoma puthokpu puthoragadi laikai dani khangde imanabani khangde adaidi mentor ni khangde somewhere somehow adum aigi financially support di dum phangnaba adum phangakkaneba so aduna 2020 15-20 people grinder dagi ngasi North East Venture Fund dagi yamna chawba senthang ama bo phangaga laise aishu matam amada just normal paisa leiti haiba mi amaneba adun just haura amini chamchamna aduga aina kauba ngamagadi ha noi amasu adum hek chawba dang kauba ngamni haibadumadi ai thajai kainodi aishu lai natte just chapmanaba mini just khonaba dang kanbiyo aduga paisa leiti hairaga business tawbaduma tawdaba natra tawgumji haibaduma thadokpiro aduga any adugi wakhalonduda thajaraga leitragasu chingnaba leiragasu adum ngsaigi aigi mentor globis ki Rosni Kumar Yambem magi manaktum chatpiyu or akhoi dadum connect tawbiro haibadi number 1 akhoi pesa leiragadi adum business tawbiro adugi part ma de akhoi khangsadre adugu pesa leite business ti tawningi thawayawi haibagi adugi group tumadi akhoi dadum contact tawbiro hoi adum support tawjage pesa leitana tawgiba ngakani pesa leiraga tawwa monati aina ngasai haijakriba food by 5 oiro mediland oiro aigi group to mayam yauri pesa leitana hogiba ngakani aduna pesa leiti haijaga business tawdaba sima tawpio aduga business ki line se entrepreneurship ki line se adum changbiyu thabak katang na adum last option ni haibagi wakhalon dumaga yarangai thadokpiraga sigi line sima changbiyu sigi line sima changragadi just family da natana laikai adi laikai gi mathangda nangi kendra gi state dagi admaina contribute mayam torokpa yai haibduma haijage sida yamna chawba pikpa gi wanatuna sigi line sida adum pesa tanba yai haibduma adumaga haijage yamna nangai
ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯁꯔꯆꯥꯟ ꯊꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ 2020ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ 2021ꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯧꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Thank you, Iche, and thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.